Мир je najväčšie blaho, po jakým ľudia v svojim živoті túžať. Pokoja, radosti i mírneho neba žeču všetkým vám, milí priatelji, ktorí ste prišli do Muzeju rusínskej kultúry v predvečer 80. ročnici skončenia druhej svetovej vojny v Európe. Война, яка є доднес поважувана за найвікший і найкровавіший конфлікт в історії людства. Гей, уж 80 роч живемо в нашій країні під мирним небом. І дякуємо všetkým, котрі положили свої животи за нашу свободу. Днес ми тут, щоб ми їм дали честь і говорили о непознаних ці скорше забитих судьбах русинських особностей з Другої світової війни, менше котрі наїсто належав і підкарпатський русин Павел Цибере, член екзилової влади Чехословакії в Лондоні. Говорити будемо ай о заступленню русинів в першим чехословацьким армаднім корпусі генерала Людвіка Свободи і о припоєнню підкарпатської руси у Совєтському Союзу. Говорити будемо спокійно, можемо ай при шалці кави, ці пізніше при погарику вина. Ми будемо так славити тот юбілей. Представте собі, яке є страшне, що не всі люди можуть собі припоминати тот юбілей в такій покійній і мирній атмосфері. Я їм перед пару днями перечитала таке поетичне віршика одної блогерки, молодої особи о війні, то є її така рефлексія ситуації, яку видить навколо нас. І повілам собі, що буду се snažiti перетлумачити, то ті вірші і скосную їх якраз на днешній акції. Вірш се пише балада о війні і сні, a tou blogerkou je Katarína Ištvanová. Mať rana zemľa. Знам. А на її плечах згорблених все знова чути войни дих. Сторочами се несе дим, плач, смерть, конець не видно. Скінчить розбой і буде світло. Того, хто затужив мати міць, не заставить уж ніч. Хоче бути сильний, хоче бути перший, любов к багатству мать в кровли. Здобути хоче землю і славу, начиня і обдивдаву. Všetkим хоче владнути лен він. Знова б'є война дзвін, лук і шип камінь наградив, меч, пушку, канон виробив тот, хто хоче враждити невинних. І щораз гірше збрані суть. Веце людей зо світа знесуть, а вовці виють на місяць, бо чують війни страшну тінь. А й тепер іде тихом, з отпорним печачим дихом, і все веце і веце забивать. Гей, раз помреме ви і я. Но чом так скоро? Скоро так на землю сідать чорний морок, радіоактивний клесать порох, тихо се сміє гнусний ворог, овладнути уж хоче цілий світ, і скриши перед ним уж нігде нет. Война. Война є всядель. Всядель є. І хибить фалаток любви, надії, доброти і людськости, що вливать силу до кости. А вовці виють уж на місяць, бо війну чують в своїх гніздрях. Страшна візія, правда? То є погляд молодого чоловіка на днішні часи, але тепер уж пойдемо к нашим лекціям. Хочу вам представити
lektorів, котрі власне будуть днес на споминану тему говорити. Є то магістра Радка Ондеркова, історичка, докторка Люба Кральова, директорка нашого музею, Марк Танчинець, правнук Павла Цибере і історик доктор Станіслав Конечний, кандидат наук. Roky 1944 až 1945 byly pro Rusyním prelomové, poznačené vojnou i stratou Podkarpatskej Rusy. Na Slovensku naberal silu odboj, na východě krajiny operovalo už 31 partizánskych grup, v jakých byly zastuplené i Rusina. V lísoch kolo Maťáška v lete v roku 1943 byla osnovaná prvá partizánská grupa Čapajev. Na переломі років 1943 až 1944 byla osnovaná partizánska grupa Pugačev. V Levočských vrchoch žitelí iz Jakubian i dalších snel oslovali grupu Magura. U rusinských selách operovaly i další grupy, jak Serhej a Bokrivaň. To sa dialo na teritorii Slovákii, ale daleko od v Buzuluku i z prvej československej brigády, ktorá bola osnovaná v roce 1942, bol po dohode exilovej vlády v Londýne i generálnym štábom Červenej armády 1. apríla 1944 sformovaný prvý československý armádny korpus u Sovietskim Sojuzi. Zo začiatku v československej brigáde bojovalo vyše 72% Rusinov a v československom korpuse ich bolo 25%, čo predstavljalo 3177 vojakov. Tu môžete vidieť Heliodora Piku, predstaviteľa Čechoslovákii v Sovietskom Sojuzi, ktorý sa zaslúžil o prepuštenia mnohých Rusinov z Gulagiu. I na ďalšej fotky môžete vidieť postup tých vojsk toho korpusu armádneho. Korpus bol zložený z rôznych jednotok, píšech brigád, tankovej brigády, delostreleckých plukov i ďalších. Aktívno bral účasť na oslobodzovaniu Čechoslovákii i bojoval na Dukle. Bojová diateľnosť korpusu sa začala karpatoduklianskou operáciou, prodĺžovala východoslovenskou, západokarpatskou i ostravskou operáciou. Po vojni sa stal osnovou pro obnovu Československej armády. Tu môžete vidieť ďalšiu fotografiu z frontu. No a na ďalšej fotografii bude armádny generál Ludvík Svoboda, ktorý vlastne v roce 1942 organizoval prvý československý poľný prápor, ktorý potom bojoval okolo Sokolova na Ukrajine. Po tým, jak na teritorii Slovákii sa rozhorilo Slovenské národné povstania, sa zástupcové Čechoslovákii v Moskvi obernuli na Sovietský zväz i s prosbou o pomôcť u formy vojenskej operácii. Veliteľ 2. Ukrajinského frontu, maršal Konev, už 2. septembra podal vrchnému veleniu propozíciu na uskutočnenie operácií, ktorá stála názvu Karpatoduklianská operácia. Sovietské oddiely mali vstúpiť na teritoriu Slovákii v prostorách medzi Laborec i Stropkova. Podľa plánu mali do Viedna i s Československým armádnym korpusom prelomiť nepriateľskú obranu i za 5 dní dosiahnutý Priašiv. 8. septembra 1944 prešli jednotky Červenej armády do útoku. Choć postupovali, nepodarilo sa im, jak mali v pláni, za 5 dní dosiahnutý Priašova, bo šilem na 15. septembra sa im podarilo prejsť ku slováckym hranicám. 21. septembra 1944 oslobodili jednotky 12. gardovej horskej divízii selo Kaleniv, prvé selo na našej teritórii i pak ďalšie blízke sela. 6. októbra bolo oslobodenie ďalšie rusinské selo na severovýchodí Slovákii, a to Vršný Komárnek. Místa jak v Humenne i medzi Labirci boli oslobodené až piznišie v novembri 1944 roku. Jednotky 1. Československého armádneho korpusu prodĺžovali po ovládnutiu porosmoku v ofenzívy i do 28. októbra sa im podarilo ovládať prostor na západ i juhozápad od Prosmoku, no pak sa tu fronta zastavila až do konca novembra. Počas tej operácii 1. Československý armádny korpus prešiel o 1630 vojakov i 1069 bolo ranených.
Místne orgány sa snažili vykonávať evakuáciu žiteľov, ale na frontovej línii ši mnoho žiteľov aj ostávalo žití. Ďalšie boji probiehali na rieci Ondava, keď po ústupe nemeckých jednotok z prostoru Nižného Komárneka 26. novembra 1944 jednotka Červenej armády i Prvého československého armádneho korpusu začali pronasledovať. Němci pri ústupe vypálili i mnoho sel na východním brehu Ondavy. Jednotky Prvého československého armádneho korpusu pronasledovali nepriateľa na trasách. Jedno ich pronasledovali na trasách Bodružaľ, Grebiv, Veľké Bukivci, Malé Bukivci až po Stropkiv. No a druhá grupa ich pronasledovala od Príkroj cez Malé Štáškivci, Makivci, Brezničku a tež po Stropkiv. Ale potom vlastne po nejakým rozhodnutiu sa toto trasa pominele i Prvá československá brigáda na Bodružaľ iba Grinec išla a Tretia československá brigáda pronasledovala Nemcov cez selo Prekra až po Stročinu. Peršie oddíly dosiahli rieku Ondava už v roku 27. novembra v roku 1944 a na ďalší deň sa stále výska 38. armády i Prvého československého armádneho korpusu k Stropkovu. Dráha bola náročná, bo Němci všetko zaminovali. Výska Prvého československého korpusu skúšali prelomiť nemeckú obranu medzi Stročinom i Svidnikom, ale toto sa im nažaľ nepodarilo. Po strátach vojakov i z Prvého československého armádneho korpusu trebalo doplniť vojakov, ale problém tam bol s sovietskou agitáciou, ktorá bola proti tomu, že by Rusiny alebo Ukrajinci vstupovali do československej armády, ale že by vstupovali do Červenej armády. A naopak ľudia, ktorí sa hlásili do Červenej armády a boli nerusinskoj národnosti, neukrajinskoj národnosti, boli Slovákami, tak boli predelení do toho československého armádneho korpusu. No a tež je napríklad zaujímavé, že potom v našich selách, jak napríklad Havaj a Krásny Brit, tam vznikali aj tak dostojnícka škola. Tak, to by bolo tak v skratke všetko ku tej operácii hlavne. Ďakujem. Dobré popoludne všetko. My sme nazvali dnešné popoludne, že popoludne lekcií. Tak ja vás zdravím, že dobré popoludne, alebo Hristos voskrese. Хочу вам повісти тепер, що ми назвали ту нашу подію «Забитий Цибере» за те, що є то подія, буде то подія о jednej veľkej osobnosti našej histórie, o ktorej my málo znájeme. A хочу подякувати Петрове Микулове, že nás upozornil na to, že je tu taká osobnosť a treba o nej besedovať. A keď sme sa začítali do tých materiálov, do dokumentov, ktoré sú o Pavlovi Cibere napísané, tak sme nakoniec zistili, že Bars to bolo podnetné i podstatné, že nás Petro Mikola upozornil na to, že treba okrem konca druhej svetovej vojny i zadači Rusiny, to bola lekcia taká perša, radčená, že by sme vysvetľovali o tým, že jak sa zaslúžili naše ľudia, naše predkové Rusiny o oslobodenie ich Čechoslováky a jak sa nám Čechoslovákia potom odplatila za to, že koľko tisíc Rusiny vymeralo i na Dukli. Tak sme tak širšie to potom nakoniec vzali, že konec to 80. ročnicu kinca druhej svetovej vojny si pripomňaneme i zasluhou i zadačami Rusiny v Prvým čechoslováckým korpusi, ale i predstavljením jednej podľa mene neznámoj i zabutoj osobnosti našej histórii a veľkej osobnosti. Budeme o nej dneska besedovať. Ale besedovali sme so Stanom Konečným, pánom doktorom Stanom Konečným, ktorý sa zanímať našou históriou, že začneme tak zo širša, prídeme ku konkrétnomu, ku Pavlove Cibere, bo i ja, i molodej tu kolega budeme o ním vlastne tu besedovať. Tak naперед mi ešte dovolte predstaviť vás všetkých, ktorí ste tu prišli. Bardzo vám krásne ďakujeme, že ste prišli na ďalšiu našu podiju a takú podiju, ktorá podľa nás má veľké značenia, že by sme si pripomenali toto, čo sa pred 80 rokami stalo, že by sa už toto nikdy nemuselo povtoriovať, no vidíme, že ako človek nie je bars poučiteľný a chyba svoj povtoruje. A dovolte mi medzi nami privítať predsedu Rusinského obrodu Slovenska, pána inžiniera Martina Karaša, ktorý tu prišiel
silou delegáciou Rusínskeho Brodu, za to sa tišu, že tu ste mnoho. Tu takisto sedí tam vzadu, neznám Petre, čo mi si tam dozadu si, tu Petro Medvid sedí. Petro Medvid je člen Rady vlády pro národnostnú menšinu, pro rusínsku menšinu i je šéf-redaktor Info Rusina a sedí tu medzi nami, ďakujem, že prišiel, môže nám dašo i o Pavlove Cibere povísť. No, ďakujem tu i zastupcam televízie, tu Dianka Murziková zo Slováckej televízie, ktorá bude snímať, besiedovať o tým, tu je kameraman Slováckej televízie, budú dávať správu v publicistici o tým, čo mu tu robíme a čom besiedujeme o zabudným Cibere. Vítam tu i pána Michala Franka z Priašovského korizera i všetkých vás, ale predovšetkým im chotila privítať tu najbližšiu rodinu, toj osobnosti, o ktorej dneska budeme besiedovať. Sedí tu pán Michajlo Tančinec, ktorý prišiel tu z Kišvardu z Maďarska. Muszę powiedzieć, że przyszedł na pozwania prawie jak raz z Rusínskeho Brodu i która spolupracuje z nami w tym zmysle prawie na te nasze podії. Michajlo Tančinec je, jak im sa teper znala, prasenovec Pavla Cibere, bo Pavel Cibere vmer neženatý, slobodný, nemá deti, ale pochodil z 8 detей, tak jednoho brata veste syn, pan Michajlo Cibere. Kolo pana Michajla Cibere sedí doktorka Tatiana Erdej z Kišvardu też, która je dívkou Michajla Cibere, takže za slobodná ste byli Cibere, teper sa píšete Erdej, dobrý, to čítam po maďarsky. A tu je váš synovec a za váš vnúk, takže to je prasynovec Pavla Cibere, pan Mark Tančinec, ktorý bude o Pavlove Cibere referovať. A skončiť college, u vás teper je college, u nás srednja škola zdravotnícka, končiť v Užhorode a hoće postupiti też na fakultu medicíny Užhorodskej univerzity, bo veľo doktorів medicíny bolo v rodini Cibere, no sám Pavel Cibere bol doktor práv a o ním budeme besiedovať. Ale že by sme tak od toho všeobecnejšieho prešli ku tomu konkrétnejšiemu, tak ja teper by poprosila pána doktora Stana Konečného, bivšieho pracovníka Slováckej akadémie nauk, tu spoločensko-vedného inštitútu v Košicoch, ktorý sa dlhý rok zajíma históriou Rusínov a vy nám povísť o dôsledkoch konca druhej svetovej vojny pro Rusínov. Jem ho poprosila za to, že by si dal o tým, čo sa potom nakoniec stalo, čom bola, alebo jak bola Podkarpatská Ruč pripojená ku Sovietskému sojuzu bez želania, bez vedomia, no s vedomím, ale bez želania Rusínov, alebo za to nazývame v našom muzeu toto pripojenie Podkarpatskej Rusy ku Sovietskému sojuzu jak rusínskych mníchov. Takže Stano, nech sa páči, máš slovo. Ďakujem. Vážení hostia, milé dámy, vážení páni, mojím cieľom je v stručnosti vlastne scharakterizovať situáciu po druhej svetovej vojne a konzekvencie, ktoré vlastne koniec vojny priniesol pre Rusínov v Karpatskej kotline a zvlášť v slovenských podmienkach. Možno povedať, že názory na priebeh a výsledky druhej svetovej vojny medzi historikmi a najmä medzi politikmi sú veľmi rôzne, ale v jednom sa všetci zhodujú, že predstavuje jeden najvýznamnejší prediel v moderných dejinách ľudstva. Znamenal totiž jej koniec zmenu celkovej geopolitickej štruktúry v svetovej politike, zmenil sa charakter medzinárodných vzťahov a vytvorili sa podmienky pre realizáciu dvoch koncepcií ďalšieho vývoja spoločnosti. Vývoja, ktorý môže byť založený jednak na štátnej regulácii všetkých oblastí života spoločnosti, to viedlo napokon k totalitarizmu, alebo otvorená spoločnosť založená na trhovom mechanizme a s minimálnou podporou štátu tých segmentov, ktoré to vlastne v záujme efektívnosti potrebujú. Samozrejme, že vojna mala dôsledky pre všetky krajiny, samozrejme priamo alebo nepriamo a vo väčšej alebo menšej miere. Rusínov sa dotkla mimoriadne citlivo a veľmi výrazne. Bolo to spôsobené tým, že región Rusínov nemal dostatočne rozvinutú infraštruktúru.
že vlastne sociálna štruktúra bola do istej miery deformovaná. A tretí, tiež veľmi významný faktor bolo, že proces národnej identifikácie Rusinov nebol dokončený. To vlastne spôsobovalo, že rusínska spoločnosť na Slovensku, ale samozrejme aj v ďalších častiach Karpat, vlastne reagovala na výsledky vojny veľmi citlivo a v mnohých ohľadoch až fatálne. Celkové tie dôsledky vojny by sme mohli rozdeliť podľa toho, ktorých segmentov sa týkajú. Ja by som povedal, že išlo o ekonomickú oblasť, oblasť sociálnu, politickú a v neposlednom rade, aj keďže sme na pôde múzea, aj ideovo-kultúrnu. Pokiaľ ide o ekonomickú oblasť, dá sa povedať, že prechod frontu predstavoval, a to sme počuli už z predchádzajúceho príspevku, fakticky vážne poškodenie v niektorých stránkach až zničenie ekonomickej základne severovýchodného Slovenska, kde Rusíni žili a žijú. Zvlášť čo sa týka priemyslu, tam je to vlastne zvlášť citlivé, pretože z hľadiska intenzity priemyselnej výroby bola táto oblasť až 6-krát menej rozvinutá než slovenský priemer. A aj to málo, čo tam bolo prechodom frontu, bolo de facto zničené. Naviac ešte niektoré stroje a zariadenia vlastne odviezla so sebou ustupujúca nemecká armáda. Poľnohospodárstvo, viete si predstaviť, čo znamená, keď od jesene 1944 do jary 1945 prebiehali vlastne boje na severovýchodnom a východnom Slovensku. No a zvlášť citlivo na to reagovali Rusíni preto, že vlastne väčšina obyvateľstva sa živila poľnohospodárstvom. Kým na Slovensku sa poľnohospodárstvom živilo asi 42% ľudí, na severovýchodnom Slovensku to bolo 77% a v tých okresoch s prevahou rusínskeho obyvateľstva, ako bol Svídnik, Stropkov, až 85 až 87%. Dá sa povedať asi tak, že z 1000 ľudí na Slovensku 31 pracovalo v priemysle a z 1000 ľudí na severovýchodnom Slovensku iba 5. Teda aby sme mali zhruba predstavu, ako vtedy situácia vyzerala. No a tým, že sa vlastne evakuácia uskutočňovala už od októbra 1944, že vlastne prešiel vlastne front, že najprv Nemci rekvírovali, potom Červená armáda rekvírovala potraviny, dobytok, takže samozrejme veľa toho pre Rusínov nezostalo. Naviac polia boli zaminované, tým sa nemohli začať ani jarné práce. Ďalší dôležitý moment bolo, že dalo by sa pomôcť dovozom potravín a nejak pomôcť obyvateľstvu, lenže dopravná sieť bola tiež zničená. Aby sme si to vedeli predstaviť, 60% dĺžky železničných mostov bolo zničených a asi 40% železničnej tráte. Nezdá sa to až také hrozné, ale keď si uvedomíme, že tá železničná sieť na východnom Slovensku bola veľmi biedna, nakoniec na východnom Slovensku dodnes je 5 okresov, kde nie je ani meter železničnej tráte, takže vlastne sa nedalo vlastne do týchto obcí ani dostať. 6 obcí ostalo úplne odrezaných, tam ani zdravotná pomoc sa nemohla dostať. 23, keď trošku popršalo, ani tie neboli dostupné. Takže z tohto hľadiska bola situácia v tej ekonomickej oblasti veľmi zlá. No a samozrejme bolo potrebné ju riešiť. Samozrejme najprv čo sa dalo, pomohla aj armáda, miestne národné výbory, ktoré vznikali a potom postupne, keď sa spamätala aj Slovenská národná rada i dočasné národné zhromaždenie s výkonnými orgánmi. Druhú takúto oblasť predstavuje oblasť sociálna. Tam sa to prejavilo predovšetkým vážnymi sociálnymi problémami.
V prvom rade veľká časť ľudí stratila strechu nad hlavou. Asi 5000 domov, budov bolo vlastne zničených na severovýchode Slovenska. Vieme si to, keď na celom Slovensku to bolo 21 000, tak vlastne štvrtina toho bola práve na malom území, kde žili Rusíni na Slovensku. To vlastne bola, dá sa povedať, veľmi ťažká situácia. Samozrejme v tomto zmysle, že poľnohospodárstvo kolabovalo, že vlastne nebolo možné dopraviť nič vlastne do tejto oblasti, do týchto okresov. Prejavili sa vážne zásobovacie ťažkosti. Najprv ešte pomohla aj Červená armáda, aj Československý armádny zbor. Potom postupne prichádzala pomoc UNRA. Potom bol vytvorený výbor pre vlastne východné Slovensko, pre pomoc východnému Slovensku, tak ten, čo si pomohol, ale všetko to trvalo veľmi dlho vzhľadom na dopravnú situáciu a ďalšie problémy, ktoré vtedy na Slovensku boli. Samozrejme, keď nie je bývanie, keď nie sú potraviny, ľudia sa zhromažďujú na malom priestore vo veľkom počte, vznikajú problémy zdravotného charakteru, vypukla epidémia škvrnitého tyfu. Dá sa povedať, že asi 2500 prípadov bolo hlásených, tam je mortalita 10 až 20%. Pritom sa udáva, že to vlastne iba polovica bola nahlásených a ďalších 2500 bolo chorých bez toho, aby to štatistika zaznamenala. Dá sa povedať, že musela zasiahnuť dokonca až československá vláda, vznikli tzv. Protiepidemické brigády. No a situácia trošku pripomínala tam situáciu pri koronavíruse pred niekoľkými rokmi. Ďalší takýto veľmi dôležitý fakt bol, že znížil sa počet rusínskeho obyvateľstva v tomto priestore. Vieme, že v podstate za prvej Československej republiky žilo celkové asi 370 000 Rusínov na Podkarpatskej Rusi a 90 000 na Slovensku. To je teda 450, približovalo sa to ku 500 000. Samozrejme, že situácia sa úplne zmenila po druhej svetovej vojne. Po druhej svetovej vojne na Slovensku žila len už asi polovica z tohto počtu, okolo 48 000. Samozrejme, znížila sa počet obyvateľstva aj na Podkarpatskej Rusi, najmä vlastne tým, že mnohí vlastne z tohto územia, ktorí mohli, ešte odišli, ktorí boli československí občania. No samozrejme, proti maďarskému obyvateľstvu sa zahovalo oveľa prísnejšie. Židovské obyvateľstvo sa snažili taktiež odtiaľ dostať a to využívalo vlastne, že obyčajne mali československé občianstvo. Takže ten pokles obyvateľstva bol dosť vážny, ale na druhej strane každé zlo je na niečo dobre. Do istej miery sa zmodernizovala sociálna štruktúra obyvateľstva, ktorá dovtedy bola silne deformovaná. Prejavovalo sa najmä tým, že vlastne väčšina obyvateľstva, to drvivá väčšina, mala roľnícky charakter. Obrovský počet bol členov, tzv. Pomáhajúcich členov domácnosti, čo nerobili nikde, len pomáhali doma na gazdovstve. No a minimálne bolo vlastne riešená situácia, čo sa týka priemyslu. Pretože pracovné miesta v tomto smere neboli. No a ukončením druhej svetovej vojny predsa sa len začal určitý pohyb, že vlastne boli dovezené niektoré stroje a zariadenia z česko-nemeckého pohraničia, kde boli odsunuté nemecké obyvateľstvo. No a tie stroje a zariadenia prišli na východ. Ďalej sa situácia pohla v tom, že mnoho Rusínov bolo prijatých do štátnych služieb. Do armády, do národnej bezpečnosti, do miestnych a regionálnych orgánov, aj do ústredných orgánov. Tým značne posilnila sa tá vlastne celkový počet a podiel inteligencie. No a samozrejme, keď začala sa potom
dvojročný plán obnovy a rozvoja národného hospodárstva, tak vznikli prvé priemyselné kapacity, tak tým vlastne sa rozšíril aj počet robotníkov, pretože priemyselný proletariát vlastne v tejto oblasti neexistoval. No a takýmto spôsobom sa predsa len tá štruktúra do istej miery začala približovať celkovej situácii na Slovensku. Pokiaľ ide o oblasť politickú, takým najvýraznejším javom v tomto čase bol enormný nárast autority Sovietskeho zväzu. To sme aj tu už počuli. Dá sa povedať, že niečo zlé alebo kritické povedať o Červenej armáde, o Stalinovi, o Sovietskom zväze bolo nemysliteľné. To nie len ako u komunistov, ale aj u členov občianskych politických strán, a dokonca sa to neodvážili ani otvorení antikomunisti. Takže týmto spôsobom sa to prejavovalo veľmi výrazne. No u Rusinov to bolo ešte silnejšie, pretože ten proruský postoj mal do určitej miery tu svoje historické podhubie. Bol to ľudové rusofilstvo od 18. storočia, čo si ešte presadili národní buditelia, niektorí, najmä Dobriansky. Takže takýmto spôsobom to podhubie bolo. No a tým, že vlastne medzi Rusimi boli aj mnohí komunisti, tým sa vlastne ešte ten priaznivý vzťah k Sovietskému zväzu posilňoval. To by nebolo nič zlé, ale vlastne s tým vlastne Sovietský zväz to už nebolo Rusko. Sovietský zväz bol štát komunistický, ktorý presadzoval aj svoju ideológiu do všetkých oblastí života spoločnosti. Aj do národnosti oblasti. Nebolo by to také zlé pre Rusínov, pretože hlavná téza národnostného riešenia, ešte z vedeckého komunizmu by sme si mali to pamätať, bolo, že vlastne majorita v štáte má rešpektovať práva národnostnej menšiny. A na druhej strane národnostná menšina má rešpektovať záujmy celku. To je celkom, proti tomu nemôžeme nič namietať. Lenže zároveň Sovietský zväz presadzoval aj druhú tézu, ktorá má svoj pôvod ešte v uznesení Kominterny z 5. kongresu Kominterny z roku 1924, kde sa vlastne uložilo všetkým komunistickým stranám v Československu, v Rumunsku a Poľsku, že východoslovanské obyvateľstvo, ktoré žije na území Poľska, Československa a Rumunska, treba považovať za ukrajinské bez ohľadu na to, akým jazykom hovorí a k akej národnosti sa hlási. No to je vlastne základná podmienka pre nasledujúci potom proces ukrajinizácie, ktorý sa potom zintenzívnil hlavne po roku 1948. To je vlastne, dá sa povedať, tá negatívnejšia stránka záležitosti. Samozrejme, že táto stránka, ten ukrajinský fenomén do istej miery ovplyvnil aj ten politický vývoj v rámci rusínskej menšiny na Slovensku. Všimnime si pri Ukrajinskej národnej rade Priaševštiny, ktorá prijala názov Ukrajinská, aj keď jej vedení väčšina nebola ukrajinskej orientácie. Bola skôr veľkoruskej a rusínskej orientácie. Avšak vzhľadom na tú tézu, ktorú som hovoril, a vzhľadom na to, že do istej miery ešte snažila sa do istej miery udržiavať kontakty a nejak mať ambície podobné ako Národná rada Zakarpatskej Ukrajiny. Ba častočne, možno povedať, mala aj myšlienku možného pripojenia časti severovýchodného Slovenska k Zakarpatskej Ukrajine. Tak preto vlastne aj ten názov ukrajinský do toho názvu tejto inštitúcie dala, aj keď sa vlastne uradovalo a hovorilo rusky a rusky vychádzali aj noviny, ktoré vychádzali pod názvom Priaševština. Takže toto je vlastne taký tiež veľmi dôležitý moment, ale na druhej strane to tiež potom do istej miery Rusínov aj poškodil, pretože
tým vlastne bolo ťažšie postaviť sa potom proti celkovému tlaku, ktorý na ukrajinizáciu rusinského obyvateľstva existoval. Ten obdiv k Sovietskému zväzu, k Červenej armáde a tak ďalej sa prijavil aj veľkou popularitou ruského jazyka. To tiež nie je nič zle. Čím viac jazykov človek je, tým lepšie. Toho sa chytila aj Ukrajinská národná rada Priaševčiny a začala horúčkovite zakladať ruské školy. To by nebolo tiež zlé. Vzniklo v školskom roku 1945-46, teda hneď po skončení vojny, vzniklo 260 ruských škôl, 5 ako ľudových, 15 mešťanských škôl a 3 stredné školy. To tiež posilnenie školstva tiež nie je zlé, naopak treba to pozitívne hodnotiť. Na druhej strane však treba povedať, že to zakladanie škôl nebolo vždy podľa národnostnej príslušnosti obyvateľstva, vychádzalo sa podľa náboženskej príslušnosti, teda grécko-katolícke obce tým pádom boli i hneď považované za vhodné na to, aby vlastne vznikla tam škola s ruským vyučovacím jazykom. To by tiež ešte dalo by sa zvládnuť, lenže mnoho ľudí rusky ani nevedelo, dovtedy sa viac menej ten rusínsky dialekt alebo jazyčie používali. Takže tým pádom ten, kto vedel rusky, učil rusky, kto nevedel rusky, tak učil tak, ako vedel. No lenže to by tiež nebolo ešte zlé, lenže práve toto pod zámienkou toho, že je treba v tom urobiť poriadok, tak sa tým ľahšie potom zavádzala jazyk ukrajinský do týchto ruských škôl. Už potom tie školy neprešli na slovenské, niektoré predtým boli slovenské. Ale už potom z ruských škôl prešli na školy ukrajinské, no a vieme, že to spôsobilo veľké problémy ďalších 40 rokov pre rozvoj rusinskej národnosti. Čo? Hej. No tak dobre, telegraficky ako spomeniem, že v tej oblasti ideovo-kultúrnej, by som povedal, tam sa to vlastne prejavilo tým, že vlastne bolo potrebné vplývať nielen na komunistov, ktorých bolo veľa na severovýchodnom Slovensku, ale aj na to nekomunistické obyvateľstvo a preto sa využívali takéto pomocné, skôr skryté metódy, akými boli propagácia mierového hnutia, ekumenického hnutia a pod zámienkami toho, kde sa všade dostali vlastne predstaviteľa Ruska. Na čele mierového hnutia bol ruský patriarcha, takisto v Svetovej rade cirkvi dominovala pravoslavná cirkev. No a tým vlastne sa začal určitý tlak práve na grécko-katolícku cirkev, ktorá bola vlastne veľmi dôležitá v živote rusinského obyvateľstva. Takže týmto spôsobom sa to vlastne negatívne ako prijavilo. Tiež dochádza k tej rusifikácii rusinských inštitúcií, dá sa povedať tlače, osvetovej činnosti. No a samozrejme to tiež by sa dalo ešte nejakým spôsobom prežiť, lenže s tým prichádzala, už hovorím, to nebolo Rusko, to bol Sovietský zväz a s ním aj komunistická ideológia, čo sa vlastne premietlo aj do kultúry a umenia rusinského obyvateľstva. Jednak námet, sme v múzeu, takže sa to tu patrí povedať, sa to pojavilo jednak v námetoch umelcov, ale samozrejme aj vo forme, v ktorej sa približovali postupne k tomu socialistickému realizmu. A to tak v poezii, v próze, v dráme, ako aj vo výtvarnom umení. Toľko zatiaľ. Ďakujem za pozornosť. Tak ja ďakujem Vašuni Stanovi Konečnomu, len ja im čakala, že budú vysidovať i o pripojení Podkarpatia ku Sovietskému sojuzu, no tak ja nakoniec o tým budú vysidovať, bo tak sme sa aj dohodli. No, to tomu už nedostal. No dobre, to ja budu po tým. A teper si dovolju dati slovo našemu molodomu kolegove Markove Tančincove, ne se ljubi, vezmete slovo, budete už vysidovati o tim, o čim me htjeli vysidovati dneska o zabotim Pavlove Cibere.
Слава Ісусу Христу! Дорогі пани та панове! Я вам дякую, що ви зібралися тут для вшанування пам'яті мого родича, нашого з вами земляка Павла Цібера. Я перепрошую, що не зможу повністю провести свій виступ на русинському язику, оскільки в нас в Закарпатті та загалом в Україні русинство не визнається. Тому того краткого времени, що я став інтересуватися русинством, було, на жаль, недостатнім для повного вивчення даного язика. Однак я обіцяю, що при наступному разі буду вільно і повністю говорити на русинській. Дитячі годи Павла Цібера. Павло Цібера народився 5 травня 1910 року в селі Залужжя, в багатодітній селянській сім'ї. Павло закінчує народну школу в себе в селі Залужжя, що на Закарпатській області, сучасний Мукачівський район. Згодом Павло їде в Мукачево навчатися в гімназії. Однак молодому Павлу це було замало. Завдяки своїй феноменальній тязі до науки він зміг поступити в один із найпрестижніших та найстаріших університетів Європи, що сьогодні, що і тоді. Карлів університет у Празі. Університетські роки. Навчаючись в Карловому університеті, Павло Цібера встиг себе зарекомендувати як активний студент. Так, був членом асоціації юристів, до якої входили такі видатні постаті чехословацької політики того часу, як, наприклад, Едвард Бенеш, Томаш Масарик та інші. Таков був одним із активних учасників товариства карпаторуських студентів «Відродження», займались просвітницькою діяльністю. Після закінчення своєї грамоти в 1935 році він повертається на Закарпаття. У 1936 році він влаштовується в Подкарпатті в Підкарпатський земський уряд. Також він долучається до створення Руського народного університету з філіями в таких містах, як Ужгород, Мукачів, Хуст та Прящів. Також він при правлінні Томаша Масарика посідав посаду радника з питань Подкарпатської Русі. Так, дякую. На зломі історії. Під час політичної кризи, що склалася в 38-39 роках минулого століття, активні діячі Подкарпаття розділилися у своїх поглядах. Так, наприклад, Андрій Бродій та Штефан Фенцик зайняли проугорську позицію, оскільки самі були проурядовими агентами Будапешта. Августин Волошин зайняв проукраїнську і спонсорувався організацією українських націоналістів ОУН. Павло ж Цібера, опираючись на місцеве населення та на то, ким вони себе ідентифікують, тобто на русинів, засновує Центральну Руську народну раду з центром в Празі. Так, однак, він живе далі на Підкарпаттю, однак після першого віденського арбітражу, а згодом і повної окупації хорсіївськими військами Закарпаття, був вимушений переїхати до Праги. Після цілковитого колапсу Чехословацької держави він був вимушений переїхати через Югославію, а саме він оселився на деякий час в районі руських поселень у Бачті, сучасний район Білграда, був вимушений потім переїхати завдяки сфальсифікованим документам до Парижу, Франція. У Франції він налагоджує тісні контакти з Національним комітетом, бачучи усі страхи окупації, і він бачив, що місцеве населення, русини, які жили на Подкарпаттю, зазнавалися репресій, та він бачив, як розпочинається нова хвиля мадяризації. Він не міг сидіти. Він займається пропагандистською роботою. Так, в журналі «Репорт» він видає статті, в яких викриває ці ганебні акти горцівського вандалізму. Проте, як ми знаємо з уроків історії, Гітлер, так і нацистська Німеччина окуповує Париж. Так, Павло Цібера разом з Національним комітетом був вкотре вимушений переїхати. Так, вони емігрують у Лондон. У Лондоні на базі Національного комітету була створена Державна рада, а Павла Цібера спеціальним указом 12 жовтня було назначено її членом. Згодом, 12 січня, питання щодо Підкарпаття було сформовано в Подкарпатську канцелярію, а указом Бенеша було Павла Цібера призначено її головою. Так, Павло Цібер розпочинає займатися дипломатичною роботою, налагоджує стосунки між урядами ЧСР в екзилі та, наприклад, канадською нацменшиною русинів, так, що жили на території Канади, США та інших держав. Вже після нападу нацистської Німеччини на Радянський Союз і після відновлення дипломатичних зв'язків між урядом ЧСР в екзилі та Радянським Союзом пробуватиме пролобіювати справу визволення русинів із ГУЛАГу. Так, як вже було сказано раніше, після призначення Павла Цібера на посаду Карпаторуської канцелярії, русини, які мали родичів, так, знайомих, яким
на жаль, так, припала така важка доля, як побувати в Гулагу, так, оскільки після окупації угорською армією Подкарпаття, русини тікали. Вони боялися нової хвилі мадяризації. Тому багато хто пересік кордон, і уже там Червона Красна армія їх схопила і закрила в Гулагу. Так, долею їхньою ніхто не займався. Так, наприклад, Андрій Патрус Карпатський напише після того, як він дізнався від посла Зденика Фірлінгера про призначення на цю посаду Павла Тібера, він пише йому телеграму в Лондон, де розказує, що у посольстві в Куйбишеві, сучасна Росія, долею закарпатців не очень склонні були займатися. Це Павла Тібера обурює. В телеграмі відповіді він відповідає йому, що так, я допоможу. Він не міг проігнорувати те, що його земляки, русини, так, опинились в такому складному становищі. Так, він виділяє 160 фунтів стерлінгів особисто Патрусу Карпатському. На той момент це досить солідна сума грошей, тим самим фінансуючи його діяльність. Завдяки цим коштам Андрій Патрус Карпатський пише «Очень мрачне письмо», в якому описує деталі того, як там живеться русинам, яким вдалося, наприклад, якось втекти або щось переказати тощо. Прошу, не переключайте. Так, наступним кроком було те, що він залучає високопосадовців уряду ЧСР в екзилі. Як вже раніше казали мої колеги, так, на жаль, її тут нема, то він зміг залучити Геліодора Піку. По факту, друга людина в уряді ЧСР в екзилі. Він пробує, Геліодор Піка, своїм авторитетом продавити Фірлінгера. Однак ідейний комуніст Фірлінгер разом із Готенвальдом, які саботували роботу посольства і цю саме справу. Я зрозумів. Я просто вам розказую саме цю справу, оскільки тільки вона може вам пояснити, ким був такий Павло Тібер. Я хочу, щоб ви зрозуміли не факти сухі, і дати, тощо. Я хочу, щоб ви зрозуміли постать, його високоморальні цінності, оскільки Едвард Бенешу це не подобалось, він був політиком. А політикам було все одно на звичайних людей, що зараз, що тоді. Так, Едвард Бенеш буде потім згадувати, він буде вважати Закарпаття розмінною монетою, яку зможе виміняти на гарантію безпеки від Радянського Союзу. Через це в них станеться конфлікт, і Павло Тібере подасть у відставку. Однак я хочу, щоб ви зрозуміли, що Павло Тібере ніколи не вагався. Він не думав за якісь матеріальні кошти, за те, щоб, можливо, там краще жити. Він не думав, щоб красти гроші. Він думав тільки про нас з вами. І коли в нього став вибір поризикувати своєю кар'єрою, своєю майбутньою сім'єю, чи вибрати нас з вами, русинів, які опинилися в надзвичайно важких умовах, він вибрав нас. Він пожертвував усім. Згодом він поїде, коли зрозуміє, що доля Закарпаття, Подкарпаття вирішена, він їде в Москву особисто до Сталіна, де пробує перешкодити цій анексії. Він розумів, що якщо сюди прийде Красна армія, то для русинів, які тут живуть, це настане новий терор, і він сам стане її членом. Він також від цього постраждає згодом. Він відсидить в Гулазі. Його брат Теодор також відсидить в Гулазі. І він це розумів. От що я хотів вам цим розповідям показати. Якщо мало часу, то я трохи пришвидшусь. Тут я розповідаю про перший чехословацький корпус. Так, загалом, коротко, було звільнено близько 1800 русинів. Однак ви теж маєте розуміти, що 1800 русинів – це не тільки. Як ми знаємо, у русинів завжди були такі великі сім'ї, так, по 5 і більше дітей. Тож за одною людиною могло стояти іноді і 10 людей, так? І він дав надію, близько 8, можливо 9 тисяч людей отримали нову надію. А що може бути важливіше, чим надія, що твій родич, твій друг, можливо, чийсь батько живий? Це дуже важливо в такий час. Ще. Життя Павла Тібера після війни. Як я говорив, він після того, як подає у відставку, їде в Москву. Однак після провалу того, що він не зміг відмовити Сталіна анексувати Закарпаття, він був вимушений повертатися в Закарпаття і працювати вчителем. Так, він влаштовується в новоутворений Ужгородський національний університет. Однак вже в 47-му році був заарештований співробітниками НКВС. Так, його помістили в тюрму Лефортово, після чого винесли вирок 25 років ГУЛАГу. Це смерть. Однак
Як ми знаємо, після смерті в 53-му році головного ката, палача народів Йосифа Сталіна, приходить в історію такий етап, як хрущовська відлига. На волю виходять мільйони в'язнів ГУЛАГу, і Павло Цібера, зокрема. Він повертається, однак ворогу народу немає місця вдома. Він скидається підробітками, їде в Харків, там влаштовується в Національний університет Харківський. Теж недовго, 2 тижні пропрацював і його звільнили. Всесильний КГБ і там до нього дотягнувся. Він повертається назад на Закарпаття, де горем пополам знаходять йому роботу люди, так, його колишні зв'язки. І влаштовують його в школу в селі Петрівка. Петрівка – це маленьке село на Закарпатті. Що зараз, що тоді. Там в школі були проблеми з опаленням, не було місця проживання для вчителів. Тобто ми розуміємо, що людина, яка закінчила один із найпрестижніших та найстаріших університетів Європи, доктор права і так далі, людина-поліглот, людина, яка знала Черчилля, Шарл-де-Голля і інших високопосадовців та політиків, була змушена працювати в нестерпних умовах в селі Петрівка. І то він не нарікав на життя. Він працював, він любив свою роботу. Він пробував навчити дітей чомусь, він пробував з них зробити людей. Як зазначатиме, згодом я брав інтерв'ю, натикнувся на інтерв'ю його директора колишнього. Він буде говорити, що це людина прекрасно, в нього уроки були логічно структуровані. Він любив свою роботу. Не нарікав на таку складну долю. Хоча на його місці це було б нормально, мені здається, ні? Людина, яку викинули з історії, він не плакав. Можна далі. Так, він працює до 70-х років, після чого виходить на пенсію. І також за запрошенням Людвіга Свободи він їде в Чехословаччину, так, де йому надають доступ до всіх санаторій, лікарень тощо. Однак він не відпочивати сюди приїхав. Він же до того працював над своїми мемуарами. Так, на протязі 1 місяця він їздить по бібліотекам, маючи доступ до лікарень, кінотеатрів. Він не відпочивати приїхав. Він приїхав працювати. Він пише далі свої мемуари, після чого вже після повернення закривається в собі, оскільки він перестав вірити людям. І в 79-му році, 28 червня, серце Павла Цібера перестало битися. Дякую. No, ďakujem našemu молодому kolegove Markove Tančincove. Ja môžu povistiť za sebe, že fakt mi Petro Mikola sľubuje, že bude tu bisida po rusínske, ne po ukrajinske, no samo sobou, že to je znak toho, jak sa na Slováky, my Rusine slovakizujeme, tak sa Rusine na Podkarpatiu ukrajinizujú. To je prosto to fakt, jak národ vymierajme. Práve to je znak toho, že naše mladé generácie neznajú bisidovati po našemu. Ja tepер роздумую над тим, що я вам буду бесідувати, за те, що Марк повів много з того, що я си теж приправила. Може, ми до кінця з рівнаких жрідел приправлювали си ту нашу презентацію, но просто за те, що прецелен ми організуємо toto naše popoľnenie, tak si dovolím, môže takotre reči, alebo takotre fakt i povtoriti, bo si dúfam, že to stojí za to, že by sme si fakt usvedomili, kto to bol Pavel Cibere i čom vlastne dneska by si dijeme o ním, jak o zabitý osobnosti našej histórii. Ja budu si to sama to organizovati. Tuto fotku ste už vidjeli i u Markovi prezentaciji. Tu je nalivo Pavel Cibere jak molodý politik, ktorý skinčil, jak už bolo poviđene, Karlovu univerzitu v Prazi, pravnickú fakultu. A tu napravo tuto fotku predstavljujú Pavla Cibere jak vjazňa moskovskoj vjaznici Lefortovo, kde bol napered odveđený v tým 47. roci, o čím budu bisedati na konec svojej prezentácii. Хочу повісти тут то, що už нам повів і Марк, але може дашо підкреслити інакше, або дашо ще може нове, к тому повісти, як було повіджене, народився 5 мая 1910, але інтересне є, že v інших істочних, а інших жрідлах є написано, що sa народив 5 апреля 1914. Bol to vo značke, jak bolo povedané, podkarpatský, rusínsky politik, diplomat, právnik i učiteľ.
Tak, jak bolo povedané, narodil sa v tým seli malé selo Záluž kolo Mukačeva do Veľkej rusinskej rodiny, kde bolo 7 detí a on bol 6. synom v tej rodiny. Keď napríklad jeho starší brat Fedor bol potom vyštudovaný grekokatolický sveštenik, ktorý tiež za to platil, tiež bol uviaznený jak grekokatolický sveštenik, k tomu sa to šivernu. Jeho ninko bol chudobný Rusin, keď bola rodina 7 členná, značilo to, že samozrejme, že bola to chudobná rodina, takže narodil sa do chudobných usloví a jeho Ninkovi sa nedarilo jak gazdove, za to začal robiť, zamestnal sa v štátnych službách Čechoslováckej republiky, za to, že už potom od 19. roku bola Podkarpatská Rus časťou Čechoslovákii a robil na dráhách, popravľoval dráhy. Bolo to také interesné, že bol zamestnaný v štátnych službách a no nebola to bohatá rodina. No Pavel začal študovať, jak bolo povedané, tak 1910 roce sa narodil. V 16. roce môže postupovať 6-ročný do školy národnej na Podkarpatiu, tak tam sa musel naučiť po maďarsky. To bola jeho rodná reč, bol rusinský jazyk, ale potom sa tam naučil po maďarsky. A potom to interesné je, čom postupuje až v 22. roci a do 30. roku postupuje na Mukačevskú reálnu rusinskú gymnáziu, za to, že už v 22. roce to bola vlastne, Mukačev bolo časťou Čechoslovákii. Takže my tu máme dokonca vysvedčenia v našom muzeu, kde z Mukačevskú gymnáziu sú vysvedčenia z toho periodu medzivojnového, sú vysvedčenia po rusinsky písané a po česky. Takže na tej gymnázii Mukačevskej sa Pavel učiť i po česky, a ďalšie jazyky, ktoré він sa naučil, sú i český, serbo-chorvátsky, no maďarské znal, no rusinský, ruský, anglický i francúzsky. No a potom postupuje po zakončeniu tej Mukačevskej gymnázie, tak v 30. roce postupili na 5-ročné štúdium právnickej fakulty Karlovej univerzity, stavať sa z neho právnik, v 36. roce zdobovať titul doktora práv. Za to, že študoval, sa o to zaslúžil jeho brat Fedor, ktorý bol starší, ktorý potom študoval neznám den na ktorým semináru duchovným, či v Priašovi, či kde sa stal Greko, Priašovi študoval, vidíte, to tiež nebolo nikde napísané, ďakujem za túto poznáčku i za túto pripomienku. I Fedor presvedčil Ninka, že by dal Pavla študovať. A potom, jak začal študovať na právnickej fakulty, tak Fedor, jak už je grekokatolický sveštenik, podporoval i financoval štúdii Pavla v Praze. To znači, že tá rodinná solidárnosť sa tam vkazala i vďaka bratovi Fedorove mi skončili štúdia a potom sa vertať už z Prahy už na Podkarpatia nazad, ale jaký він byl v čase štúdia, jaký bol aktívny. Він, tu už bolo povedané, bol aktívny v mnohých organizáciách karpatorusinských študentov, napríklad Возрождение, bol účastníkom pacifističných, antifašističných kongresів v Praze, v Parížu, Vídňu i v Beograde. Spoločensky aktívny bol i po tým, keď skončil štúdia, redigoval časopis Právo, prosto mnoho to založil, jak bolo povedané, obšestvo karpatoruských juristov, ktorí dávali službu právnické chudobným Rusinám zadarmo napríklad. Takže bol tak i sociálny, charitatívny vlastne vin orientovaný. No a založil i obšestvo priateľov Podkarpatskej Rusy, ktoré do dneska vlastne existuje v Praze. Takže zaslúžil sa o mnoho takého interesného, što i do dnes prodlžuje. No a što z toho tu, što možno ešte nebolo povedané, bom ja ešte mohla povisti. V čase političnej krízy, keď sa Čechoslovákia rozpadie po mnichovským dohovori, po mnichovský zradi, a Podkarpatská Rus začala, a v 38. ši nepatrila celá Hortijovskom Maďarsku, ale časť Užhorod, Mukačevo, Berehovo bolo odčleneno od Podkarpatskej Rusy, bolo pričleneno ku Maďarsku a він vtedy v Chusti zakladie túto centrálnu Ruskú národnú radu i komunikuje s prezidentom Benešom, jak exilovom prezidentom, i za to, že bol generálnym sekretáriom tej centrálnej Ruskej národnej rady. To znamená Rusínskej národnej rady.
No a o što sa Barz zaslúžil? V centrálnej vláde, v parlamente v Prazi rozvinul aktívnu dijateľnosť tým, že by nedopustiti priňatia novela zákona vneseného autonómnym úradom Vološina o premenovaniu Podkarpatskej Rusi na Karpatskú Ukrajinu. Toto sa mu podarilo a jeho snaženia boli úspešné a novela zákona nebola v Čechoslovenskom parlamente vtedy prijatá. No a toto už aj nám Mark povie, že він vystupľoval proti maďarským tendenciám Andreja Brodia, Štefana Fencika i pro ukrajinskej vlády Augustina Vološina. Vse bol pro Čechoslováckej, bol výrazno pro Čechoslováckej. Vse rozdumoval nad tým, že Podkarpatská Rus bola vse časťou Čechoslováckej republiky. Za to potom platil Barz veľkú daň, za to potom v 47. roci ho odveli do Lefortova v Moskve a potom do Gulagu, ďalšie na Sibiri. A nelen to, že bol pro-čechoslovácký politik, ale він bol prorusínsky politik v tým zmysli, celý svoj život bol prorusínsky politik v tom zmysli, že хотів od toho exilového prezidenta, ale potom i povojnového prezidenta Edvarda Beneša, že by Podkarpatská Rus bola časťou Čechoslovákii, ale aj autonómnou republikou. Že by Čechoslovenská republika, že by sa він už v 44. 3. 4. roci by si deje otvoreno v Moskvi, by si deje o tým, že Čechoslovenská republika má byť federatívna a časťou tej federatívnej republiky má byť Podkarpatská Rus jak samostatná republika, hlavne má mať status autonómnej republiky, ktorý prezident Masaryk sľubil, obical i v ústavi Čechoslovenskej republiky z 1920 roku, no nedal. Na Podkarpatia nikdy autonómiu prezident Masaryk, Edvard Beneš samozrejme. Len to znajeme, že za Vološina tam bol jeden deň tej autonómie. Takže він bol striktno pro-čechoslovácký, pro-rusinský politik a za to zaplatil Barz veľkú cenu. To, jak ho mučili tam potom v temnici v Lefortovi i v Dubravský v Gulagu, to bolo toho vlastne znakom. No potom, jak už sa celá Podkarpatská Rus stala časťou Hortijovského Maďarska v 39. roci, on utíkať ne tak, jak Vekšina naznačil to náš molodý lektor, ale хочу to підкреслити, щоб sme si usvedomili, jaká ťažká situácia nastala pro Podkarpatcів, pro podkarpatských Rusínov po rozbitiu Československa i pripojeniu Podkarpatia ku Hortijovskému Maďarsku. Maďarsko vytvorilo svoju samosobnú armádu i bolo na strane protisovietsky. Bolo to nacističný štát, tak jak bolo to spojená aliancia tých nacistických štátov, okrem hitlerovského Maďarska, fašistická Taliansko, Španielsko i tisovský slovácky režim nacističný. A vnútili tých podkarpatských chlopov, že by vstupňovali do maďarskej armády. No ale Rusini nechotili bojovať proti sovietskej červenej armádi i zrobili jedno, vtikali z toho Podkarpatia, lenže toto Podkarpatia už bolo vlastne maďarskom a medzi tým na osnovi Ribbentrop-Molotovej zmluvy sa Poľsko rozdelili medzi Nemecko i Sovietský sojuz a to tá časť, čo je vlastne nad Podkarpatiom, čo bolo Poľsko, to už bol Sovietský sojuz. A keď mladí chlopci vtikali, je to taká prekrásna knižka Čechoslováci v Gulagu, mnoho Čechov, Slovákov, ale hlavne podkarpatské Rusiny vtikalo ku bratým Sovietim na sovietskú teritoriu, ale to bolo bivše Poľsko, vtedy Sovietský sojuz už vlastne okupoval túto polovinu Poľska. Ono tam vtikali, što? Nerozumiem? No Halič, ale patrilo to Sovietskému sojuzu po tej Ribbentrop-Molotovej zmluvy a vtikali akože ku svojim bratom, že chodili bojovať v sovietskej armáde, v červenej armáde, ale jak prekročili hranicu vtedy maďarsko-sovietsku už, tak sovietské pohraničnice ich tako zatrimali a vyšetrovateľom NKVD ich poslali i toto ich tako poslali do Gulagy za to sibírskych, za to, že prekročili nelegálno do maďarsko-sovietskú hranicu. A tak si predstavte, tuto chlopci nechotili, proste nechotili niekto z Podkarpatcov bojovať proti sovietskej armáde, ale nechotili bojovať v maďarskej armáde, tam vtikali a tam ich zaperali do Gulagiu. Bola to veľká tragédia tej podkarpatskej Rusy v časi
už jaký byl před začátkom druhé světové vojny. No a toto prosím prodlouží až do 44. roku, kdy už Podkarpatie potom je oslobožené tou červenou armádou. No a, ale Ciberen, a čom to hovorí? Ciberen vtík do Polska za to, že byl zistal tam. Він vtečí do Polska через Jugoslaviu, to nám Mark povil, a do Francúzska, kde sa stavať pressekretáriom ambasády Čechoslováckej v Paríži. Lenže my známe, že Francúzsko je napádené Hitlerom, tá vlastne političná emigrácia Čechoslovácka ide do Londýna, tam zakladajú londýnsku exilovú vládu pod Virginiom prezidenta Edvarda Beneša. I Edvard Beneš menuje Pavla Cibere, menuje ho ministrom svojej exilovej vlády a ministrom môže bez portfej, ale ministrom, mimoriadnym ministrom v tej exilovej vlády, alebo to, da sa to klikalo štátna rada Čechoslováky a menuje ho pro problémy alebo pro vопросы Podkarpatskej Ruse. A він bardzo aktívno na tým poľu robiť, zakladie kancelárňu pro Podkarpatskú Rus pravi v Londýne, komunikuje so všetkými možnými organizáciami, ktoré mu dajú informácie i správy o tým, čo sa deje na teritórii Sovětského sojuzu pravi Rusinám. I úzko spolupracuje s moskovskou delegáciou, vojenskou delegáciou Čechoslovákii, ktorú vede, už bolo povedané vtedy plukovník a potom neskorý generál Heliodor Píka. A v nás znajúca, a tam byl i mal celý svій tým, potom odchodia z Moskvy, keď už sa Hitler blížiť ku Moskve, odchodia do Kujbyševa. A v tým Kujbyševi mapujú gulag v celém Sovětském sojuzu, kde sa nachodia čechoslovácké občany. A zišťujú, že medzi tými čechoslováckými občanami je najviac Rusíny v tých gulágoch zapertých a v nás sa snažiť ich vyslobodzovať. A tu prejde to, že v 22. júna 1941 je Sovětský sojuz napádený hitlerovským Nemeckom a keď dovtedy Stalin nechotil komunikovať vôbec to, Rusy nazývali túto exilovú vládu emigrantskou vládou nejakých buržáznych demokratov v Čechoslovákii, nechotili s nimi spolupracovať dovtedy, no keď bol Sovětský sojuz napádený hitlerovským Nemeckom, nepotrebovali vojakov. Tak sa vtedy dohodli sa, bo Beneš napríklad, a Pavel Cibere už vtedy, už v tej exilovej vláde v Londýne, má veľký konflikt s Edvardom Benešom za to, že він žádal od Beneša, že by Stalina žádal, že by vypušťali, že by oslobodzovali Rusiny z gulagy v Sibíri. Ale Beneš to nechotil robiť. A tých konfliktov potom bolo medzi nimi veľa, ale napriek tomu, keď už Stalin súhlasil, tak po napádeniu Sovětského sojuzu hitlerovským Nemeckom, Beneš vysielať Pavla Cibereho do Moskvy a oni tam začínajú, a potom už ja vám hovorím, a jak ja vám povedala, do toho Kujbyševa odchodí tu tá moskovská, taká, ne moskovská, čechoslovácka vojenská grupa pod Virginiom budúčoho generála Heliodora Píka. A tam napríklad ďalšie tak čechoslovácké patrioty, jak Jakub Koutný a mnoho ďalšie, ale i ukrajinský poet, oficír, i poet, i písateľ, i novinár Andrij Patras Karpatský, досліджують кілька власне тих русинів і чехословаків, вобід чехословацьких обчанів є в тих гулагах. А говориться, що Heliodor Píka odhadoval, že v tých gulagoch sa nachodí od 4 do 7 tisíc čechoslováckých občanov, ktorí vtekli na teritoriu Sovětského sojuzu, abo to byli zajaci maďarskej armády, ktorí byli zajaté sovětskou červenou armádou a byli tak samo jak zráci, jak zajaté vojaci byli poslaní tež do gulagiu. No, bol to taký odhadlem toho Heliodora Píka, dokonca Patras Karpatský hovoril, že môže 20 tisíc čechoslováckých občanov je v tých gulagoch, ale historičné doslídžovania, ktoré po tým v archívoch naši naukovci sideli, došli ku číslu, že okolo 6 tisíc až 8 tisíc čechoslováckých občanov bolo odvlečených do sovětských gulagiv. A ja sa doznala v takým interesným dokumenti, takým hraným dokumenti, ktorý im pán Michailo Cibere povie, že nám to priniesol, ale ja ho znaju, to dokument, bo by si die práve o Pavlove Cibere. A v tým dokumente, tak ja neznaju, nakoľko to je osvičený fakt, alebo osvičený argument, ktorý ja teper poviem, ale interesné tam bolo povedané, že práve Pavlove Cibere sa podarilo vyslobodiť z gulagiu na Sibiri 563 Čechov, 543 Slovákov a 2210 Rusínov.
Povila nám Radka, že v Čechoslováckém armádnym korpuse bojovalo vyše 3000 vlastne vojáky, čechoslováckých občanov. Lenže povila také číslo, môže nám práve tuto Stano povie, že jak to nakoniec bolo. Bo keby tak bolo, jak v tým dokumente bolo, že väčšinou oslobodžovali Rusiny z tých gulágiv, tak by malo to byť väčšie percento, jak 25%, jak povila Radka, že 25% bojovalo Rusiny v prvším čechoslováckým korpuse. Z toho to vychodilo, že veci bolo Rusinov, jak Čechy i Slovákiv, ale ide o to, že ne všetky môže boli oslobodené, bo hvarli, že tej grupy okolo Heliodora Pico sa podarilo väčšinu čechoslováckých občanov z Gulagy oslobodiť za to, že potom vstupľovali do prvého čechoslováckého armádneho zboru v Buzuluku, vtedy plukovníka, potom neskôr generála Ludvíka Svoboda. Že môže ne všetky oslobodené proste prišli do toho korpusu, lenže ja znám, ja si pročítala, že za to ich prepušťali z toho gulagy, za to, že by mohli bojovať tým prvším čechoslováckým korpusom, že by pomáhali Červenej armáde bojovať proti fašistom, proti nacistom nemeckým. Takže toto čísla teper fakt ťažko môže overiť. Ja to len z toho dokumentu sa diznala, že chodila len toľko poistiť. Tisíci a tisíci ľudí Pavel Cibere oslobodí z gulagy. No, Petro? Ja na to musím poistiť, že zobrali do toho vojaky, len tak, čo boli vojakovia. Ale že veci oslobodili. Veci oslobodili, vojakovia zobrali do neprešlo. Za to, že neboli v strašným stavi tuto, neboli viazni z gulagy, neprešli vyholod, neprešli chvor. Môže, hej. No prišli zničené z toho gulagy. Nahvali, že takých mali indícií, informácií, že v strašezných usloviach tam žijú v tých gulagoch, ale naперед nikto tomu nevíril. A jak začali prichodiť z tých gulagov trošku ľudské, tak samo sobou asi máš pravdu, Petre, že nemohli všetkých asi vziať do armádneho korpusu. Ale hváriť sa, že teda tá grupa okolo Heliodora Pico oslobodila okolo 6000 čechoslováckých občanov, ktorí vtikali na teritoriu Sovietskeho sojuzu, že by nemuseli bojovať v maďarskej armáde, ale okolo 2000 to bolo zajaci v tej maďarskej armáde, tiež Rusíny a Čechy, môže Slováky, ktorých sovietská armáda zajala. Boli to vlastne zajaci z tej maďarskej armády. No a potom v roce 1944 a už v roce 1944 protestoval proti. Vidíte, už koncom júna, 29. júna bola podpísaná dohoda o pričleneniu Podkarpatskej Rusy ku Sovietskému sojuzu. Ale Cibere v Moskvi už v 1944 roce protestuje proti tomu, že by Podkarpatská Rus sa stala časťou Sovietskeho sojuzu. Vy už znali, že toto sa pripravuje a vy proti tomu protestoval už tako, odkoli vlastne prešiel na teritoriu, ale on prešiel v 42. roce a potom od 44. roku tam vlastne protestuje proti tomu, že by Podkarpatská Rus sa stala časťou Sovietskeho sojuzu, že by bola odtrhnutá od Čechoslováky. No to tá jeho misia nebola úspešná za to, že proste nikto neposlúchal jeho protesty. A stal sa potom, jak už člen delegácie Čechoslováckej v Chusti pod konec vojny svedkom sovietskej proti čechoslováckej kampani i manipulácii na Podkarpatskej Rusi, ktorá nakoniec skončila pripojením Podkarpatia ku Sovietskému sojuzu a jak ja sa hľadú proti voli, proti želaniu Rusínov tam žijúcich a za to nazývame tu v muzeu, že to bol rusinský mníchov. No a pro nás, pro Rusínov, to, že to bolo akceptovateľné, to, že časť teritórií Čechoslováky bola odtrhnutá i pripojená k inšemu štátu a že s tom súhlasil exilovej síce, ale potom i riadny prezident Čechoslováckej republiky Edvard Beneš, tak toto s tom nesúhlasil Pavel Cibere, ktorý bol členom jeho vlády, bol ministrom jeho vlády, tak prosto prichodiť ku tomu, že Cibere podá rezignáciu na toto místo v tej vládi. A tu historik Richter popisuje tú situáciu tak. Proti čechoslovácký postup sa završil 26. novembra 1944 s organizovaním tak nazývaného Sejmu predstaviteľov krajských národných komitetov alebo výborov, do ktorých boli dopredu plánováno dosadzované komunisty proti čechoslováckého dúmania. Taký Sejm Mukáčovi, na jednania ktorého nebol pušťaný ani
jeden predstaviteľ vládnej delegácii z Prahy odhlasoval rezolúciu, v ktorej delegáte žiadali pripojenie Podkarpatskej Rusy k Sovietskému Sojuzu. Vládna delegácia poslala protest načalstvo 4. Ukrajinského frontu. Odpovedou bolo, že Sovietský Sojuz nemôže braniť spontánnemu želaniu rusínskeho národa naležati Sovietskej Ukrajiny. Pritom znajme, že to celý proces bol vlastne zmanipulovaný a za to môže hváliť, že bolo i referendum. No ale si predstavte, že referendum na teritorii šilem vojnovej nejakej krajiny pred Stalinom mohlo byť referendum v 44. a 45. roci normálne alebo slobodné. Nebolo to referendum. My znajme, chodil tu taký pán Dimitri Kryško, ktorý vtedy študoval v Mukačevi v 44. 5. roci na tý gymnáziu, že nám je dneska spomenaný rusínsky. A він говорить, že po Mukačevi chodili predstaviteľi NKVD a vnúčovali ľuďom také listky do rúk, že by podpísali, že chotiať byť členami, že chotiať patriť na teritoriu Sovietskeho Sojuzu. Bolo to prosto všetko nasilno roblené i zmanipulované, no ale do teper sa si deje, že bolo na osnovi referenda bola pripojená Podkarpatská Rusko-Sovietskému Sojuzu, čo tak reálne to v podstate tak nebolo. No a Pavel Cibere takoj pochopil, že samostatná Podkarpatská Rus alebo Podkarpatská Rus jak časť Čechoslovákii skončila. V marcu 1945 roci prezident Beneš potvrdil, že pripojenia Podkarpatia ku Sovietskému Sojuzu je pro neho akceptovateľné. Dohovor o pripojeniu už Zakarpatskej Ukrajiny i Ukrajinskej sovietskej socialističnej republiky podpísali reprezentanti Peršej Čechoslováckej republiky i Sovietskeho Sojuzu 29. júna 1945. V novembru 1945 to dohovor ratifikovalo Národné zhromaždenie Čechoslováckej republiky i Najvyššia rada, ja to preložil, alebo Najvyšší soviet Sovietskeho Sojuza. Deklasovaný rusínsky patriot Pavel Cibere sa za to stiah z politiky, začal učiť na novo osnovanej Užhorodskej univerzite, zaslúžil sa i o osnovania tej Užhorodskej štátnej univerzity a podal rezignáciu zo svojho místa ministra prezidentove Benešove do rúk. No a ja našla také interesné slova jeho, keď sa Pavla Cibere, sovietské vyšetrovatele v Lefortovi viaznici v Moskvi prosili, že čom podal rezignáciu do rúk prezidenta Beneša, odpovedal tak. Hlavnou príčinou mojej rezignácie boli rozdiely v pohľadoch na budúcnosť Karpatskej Rusy jak časti Čechoslovákii. Poznajúci pohľad mnohých podkarpatských Rusínov, im sa tréma v pozícii, že Karpatská Rus by mala po vojni dostať širšie demokratičné práva i byť autonómnou časťou Čechoslováckej republiky. Viem, že Čechoslovákia by mala byť federatívnym štátom, v ktorým by všetky republiky mali rovnoprávne postavlenia. No prezident Beneš mal inší pohľad, chutil po vojni obnoviť bivší centralizovaný Čechoslovácky štát bez autonómnej Karpatskej Rusy. Toto príčina im ují v svojej rezignácii prezidentovi Benešove. Ale toto povie vyšetrovateľom už v tým Lefortovi. No a jak viazeň napered odpovedal, jak hordý, nezlomený človek, ale predstavte si, že vin v tým Lefortovi strávil jeden celý rok, vysluchovali ho väčšinou po nočach. Ja mám taký tu zápis, že napríklad od 23. do 24. októbra 47. roci ho vysluchovali od 21:30 do 3 hodiny ráno a napríklad na Svätý večer v 47. roci od 22 hodiny do 5 hodiny rána. Tak si predstavte v takým ja neznám, v takým mučeniu, v takej situácii. Často bol na samoci, prosto mučili ho, len že dokázali mu, že bol buržázny, taký buržázny špion, ja ešte poviem, z čoho ho obviňovali, tak samoslov, že napered odpovedal jak nezlomený, jak hordý človek, bo za to, že bol vin celý život hordý, čestný človek, no ale potom po roku už sa priznával proti sovietskej činnosti, kude čomu, jak sa priznávali všetky viazni sovietských gulagy, bo sa museli priznať, bo nemohli spať, bo ich trápili, bo ich mučili všelijakým inčím spôsobom. No a interesné, že jaký posledný dokument Vin písal, keď už bol uviaznený v tým gulagu, tak písal sovietským predstaviteľom, že ho pustili, keď Stalin mer, pustili až po tým 56. roci, to nám už Mark povil, ale posledný dokument, ktorý sa zachoval z jeho vyšetrovania, bola jeho žiadosť, ktorú poslal archívnemu i budžetnому oddeleniu KGB v Moskvi. Znáte, što je KGB, Komitet государственной безопасности, prostě jak ŠTB u nás, že by mu vernuli, predstavte si predmety, ktoré mu vzali po uviazneniu i mali odložiť do uschovne. Išlo o čorný oblek, modrý gero, kravatu, diplom iz Karlovej univerzity i čechoslovácky pas. Čechoslovácky pas vážil, jak može najvzácnejší dokument, ktorý mal a ktorý nechotil stratiť.
Może už mnoho vecí sme aj povili. Tu len хочу povieť, že bol uviaznený v 47. roci, napriek tomu, že bol to človek s encyklopedičnými znaniami, ніхто toto znania na Підкарпатській Русі не вивжило, не схоснували то, що могли od toho мудрого, талантованого, вісім язиками бесідуючого чоловіка вивжити. Праві наопак, на Ужгородській університеті учив тиждень, пару тижнів, а потім го припустили, а потім го заперли, потім го odveli do tej Moskvy, do Lefortova. No a keď sa vertať v 56. roci z Gulagu, z Dubravského, dokonca v Osoblagu. A Osoblag to bol láger, alebo tábor s mimoriadne ťažkými usloviami, s prísnym režimom, s takým prísnym režimom, jak nikde inde, bo tam boli političní viazni. Ne vrahové, ale političní viazni a bol v mimoriadne ťažkým režime v tým Gulagu. Takže prišiel som sobou chvorý, ale vernul sa a tako začal robiť na Charkovskej univerzite, učil históriu i cudzí jazyk, ale len, jak poviem Mark, len 2 týždni, za to, že napriek tomu, že ho prepustili, tvrdili o ním, že je nespoľahlivý človek. Takže mnoho ako prepustili, ale v podstate ho nerehabilitovali. Rehabilitovali ho až v roci 1991, keď sa Sovietský sojuz rozpadať. Takže zažil si mnoho. No a potom 5. Ja mám vkážu doraz také dokumenta, ktoré mi poslal, čo interesné, keď sme dali náš plagát, že budeme vysvetľovať o zabitým Cibere, tak mi poslal pán Lorenz Komárňanské, neznám, že ho знаєте, z Mukača. Він говорив, že mne boli jeho rodina, jeho otec, to študoval v Prazi a тепер žije v Mukačevi, a že to boli rodinná znám práve z Pavla Cibere, že často chodil ku ním hrati šach. A він mi začal poslati dokumenta, ktorý mal o Pavle Cibere, takže tu je ustanovlenie o uviazneniu Pavla Cibere z 10. Aha, interesné, že bol uviaznený 10. septembra 1947 a interesné, že 10. septembra 1919 bola Підкарпатська Русь причленена ku Čechoslovenskej republiky z voli Rusinov, keď po jednaniu Žatkoviča s Masarykom, prezidentom Masarykom. Tak 10. septembra ho vlastne uviaznili a išiel do toho Lefortova, jak ja vám povedala, a bol potom hlavne v tým ťažkým Gulagu od 52. roku. A zrušenia aresta, naперед ho obvinujú z toho, že je anglický špion, ideologičný diverzant, a neznám, čo všetko je zrobil zle pro Sovietský sojuz, proti Sovietskému sojuzu, ku čomu sa nakoniec pred mučením i priznal. A potom tým zrušeniu aresta majú túto dokumenty tu prefočené, potom všetko, jaký bol prekrásny, šúvny, dobrý človek v tým prepušteniu z 5. až 9. maja 1956, keď ho prepušťajú. Ale napriek tomu, že v tým prepušteniu píšu, že nič z toho, čo bolo povedané v 47. roci, vin nespáchal, napriek tomu mu neumožnili napríklad učiť na Charkovskej univerzite. A vin potom prechodí z Charkova na Podkarpatia a učiť, už bolo povedané v mnohých školách okolo Mukačeva, sredných, osnovných, učiť dešto, hlavne učiť jazyk. No a toto je z toho filmu, ktorý im si dovolila vám tu aj citovať. A tu mňa za to prekvapili toto čísla, že 563 Čechy, 543 Slovákov, 20 až 210 Rusiny má osloboditi. Ale nakoľko je to overený fakt, neznám, povedzte, je to v tým dokumente povížené a ja vám to tu tever napísala. Hej. Do Viedna mal Vín sám osloboditi 3316 ľudí z Gulagiu. No a toto o tých číslach už mám tu by dala, koľko sa asi ľudí vyslobodilo z toho Gulagiu, to znači, koľko tam bolo zapertých úplne nevinných ľudí. To je treba povistiť, že to tá sovietská vláda bola totalitárna vláda i mučila ľudí absolútne bez príčin za to, že len vtikali, že pomáhali sovietskej armáde a v nich zaperali v Gulagách. No a jeho takým spolupracovníkom interesným bol už spomenaný Andrej Patrus Karpatský a vy o ním povie, že by sme povedali, čo sme nazvali to dnešný večer zabitej Cibere. Náš Pavlo Cibere, tak ho zvali, to je náš zabitý zakarpatský Wallenberg. Wallenberg bol švédsky politik, ktorý zachraňoval maďarské Židy v Budapešti i v januáru 45. roci ho zaperli sovietské NKVD a Švedo dodnes sa neznali, čom ho zaperli, Devmer i Jagmer, toto nikto, ale proste bol to známy filantrop i politik švédsky, no a vin ho prirovnávať k tomu Wallenbergove. A hovorí, za svoj teперішній, no i budúci život mu majú ďakovať nelen tisíci viazňov, ktorých zachránili z robočích koncentračných lágerів або lágerів nučených robot v Sovietskom Sojuzi, no ich vnúky i právnuky. I tragédia Pavla Cibere spočívať v tým, že celý svoj život bojoval za čestný život i nevďačná história sa mu odplatila zabuťom, vytisnila ho z našej, nelen rusinskej sudom pamäte. No a
Čo treba povedať na záver? Viem, keď sa vertať už nazad domov, po tým 70. roci už to tež bolo povedené, Ludvík Svoboda ho v 70. roci kliče do Čechoslovákii, do kurorty, do nemocnic, že by sa ličil, ale vím to odmítať, vím robiť väčšinu v archívoch i začal písať svoje memoáry. A Ukrajinská sovietská socialističná republika sa odďačila mu tak, že dávať mu Mukáčevi jednoizbový byt. Tým jednoizbovým pustým byti sám vlastne dožívať, píše tam svoje memoáry a vmerať 28. júla 1979, lebo tož bol taký, inší fakt, že v 79. v roci vmerať, 69-ročnej, opuščenej sám a Pavel Ciberev vmer v povným zaboťu, jak človeku, ktorý pomíh nestovkam a tisíčam krajanів vtečí pred smrťových stalinských gulagів, no jemu pri vmeraniu nikto neprišiel na pomič. Takže tu je, a to, čo je tiež interesné pro mene, Todd Lorenz Komárnický, ktorý mi poslal toto dokument z archívu KGB, vím sa starať o hríb Pavla Cibera v Zálužu. Napríklad mi poslal túto fotku, to je hryb v Zálužu, tu je hryb, ktorý bol pred tom, jak sa o neho staral, tu je hryb vyčištený a ja mu len mohla poďakovať tie kalabdaty dolov, že je tu kto sa prosto starať o toho človeka, ktorý toľko ľuďom v živote pomíha. A vedete, to paradox, vin tisíci ľudí po slobode v Gulagu, no vin sám nakoniec skončil v Gulagu. Hej. Takže to, a to, že keď sa vernú, nebol nikda spoľahlivou osobou za to, že už raz bol v Gulagu. To, že tam bol nespravodlivo, že tam bol absolútne bez príčiny zapertý, to už absolútne nebolo podstatné. Vin prišiel z Gulagu. I často hváli, že často nemal z čoho žiť. Za to, že mu nedali. No mu branili robiť. Він не міг бути політиком, правником, бо то вишtudoval, але хотів вчити. А ще хвали тут думав, що Марк повів, що він був bardzo добрий вчитель, бо він мав енциклопедичне знання, був bardzo добрий чоловік, bardzo того veľa знав. Bardzo dobre výsledky študenti pід ним мали, no napriek tomu ho peremitovali z jedného sela do druhého, nakoniec skončil v tí Petrivci, jak bolo povedené, no i vmerať tým zaboťu a jak sám vlastne tak si dúfam, že sme mu chotili dnešným popolínom splatiti dlh, ktorý sme mali my, jak Rusini, ku človekovi, o ktorým sme doteper nebesedovali, o ktorým málo znajeme, o ktorým môžu povedať, ja sama im skoro nič neznala pred tom, jak mi Petro Mikola povie, že treba o tým Ciberem zrobiť dajké popolíne, alebo dajké večer. A potom, jak im sa začítala do toho, jaký vin vlastne život prežil, i čestný, i taký otvorený pro druhých ľudí, že furt chodil pomáhať práve Rusinám, bo znal, že z jakého kraju vin vyšiel a že vno nespravodlivo boli v tých viaznicách i gulagách zaperté, tak im si povedala, že treba to dlh spomniti. Tak vieru, že sme si dnešným popolínom to dlh aspoň častočno začali pomniti, že bude toto natočené na našem videu a budú ľudia si moči potom na celém svete popozerať video o tým, kto to bol Pavel Cibere. A ďakujú členom jeho rodiny, že tu prišli. Ale ja by vás im chcela poprosiť, bo mi Petro také povie, že u vás v rodine bolo tabu o ním besedovať. Ja dumala, že vy nám také povíste, čo my nemôžeme sa diznať dnes tam v literatúre alebo na internete. Také, čo ste, jak ste s ním prežívali spolu, či si ho pamätáte, či nie. Buďte dobre, pane Michale, povíčte vy, čo vy o ním znáte, jak jeho rodina. Ні, не любить так. Да. Марк, ти, будь ласка, подякуй. Щоб нас прийняли. Бо то був ваш власне стрик, ні? Після Красного, так, то був ваш стрик. А це, будь ласка, від Кішварда. Ага, з Кішварда. Дякую, Баршуні. Ну, яка красна Наташка, дякую. Ну, ще нам побесідити, да, що ми двоє знаком не повинні. Ви знаєте, за те, що в нас є такий родич, я як великий комсомолець, у радянський час, я ж родився в радянський час, я в радянський час вчився в школі, і я ніяк не розумів, що звідки у мене всередині є те, що я такий активний. Розумієте, я не знав. І скажу вам навперед зразу же, що у 79-му році у іюні місяці помер Павло Цибере. І в іюні місяці 79-го року народилася в мене дочка Тетяна.
Яка ще має активність? Розумієте, яка ви вже всі прекрасно знаєте, що яку не можна зупинити. Розумієте, в тому, щоб працювала у тому дусі русинства. У державі, яка утискала Павла Цибера. Нас в родині не можна було говорити, бо наші батьки, наші родичі, ми знали, що є такий у Мукачеві, там у дворі жили 4 сім'ї, там одна квартирка, кімнатка, і там жиє Павло Цибере, самітний чоловік, котрий мало говорить і так далі. Але прийшов такий час, коли я спитався, кажу, а чого ви за нього нічого не говорите? І от тоді, коли його хоронили були, не такий був гробик був. Ми з Марком ходили туди і, як казати, всі знаєте, що на 1 новембра ми прибираємо гроби. І, звичайно, ми і туди приходимо. Ми приходимо і в Шаркадь, і в Залужжя, там, де родичі знаходяться Цибери, і приносимо, віддаємо ту шану. Звичайно, там в Залужжі теж є родичі, які скорше то можуть убрати. Дякуємо теж пану Комарницькому, що він узяв і прислав пані директорці цю фотографію. Там, я не знаю, я казав Маркові, що постав фотографії свої, що там ти біля того, а він із-за своєї скромності з презентації не поклав її. Який він був чоловік. То, що розказують, він не говорив пафосно. Він по-простому міг говорити, і його вважали, що за те, що він так по-простому говорить, що він нико. Ніхто не хотів рахуватися, що яка він глиба, які він дійсності, як пані директорка сказала, енциклопедичні знання мав. І нам прийшлося по крупицям собирати, розумієте, то, що ще наші там, хто живе, а скажіть ви то, і так розказували. У школі, у тому музеї в Залужжі є буквально 3 речення. Павло Цибере, тільки політик і все, і більше нічого. Розумієте? Хоча у Залужжі дуже багато відомих людей там, розумієте? І є в музеї дуже багато матеріалів. Але за Павла Цибера півсторінки написано. Тому я щиро дякую пані директорці. Я щиро дякую пану Петру. І щиро дякую професору Роберту Магочі, з яким я познайомився, що він вислав дуже багато цікавих матеріалів про Павла Цибера із Канади. І дякую те, що мій внук зацікавився цим. Коли він сказав, ми з ним розмовляли, і він сказав, давайте, дідику, розкажіть мені про нашу сім'ю, про нашу файту. Я кажу, та в нас є, священники, є політики, ну, звісно, є доктори, є інженери і так далі. Кажу, ти, дитино, не з пустої сім'ї. Він каже, а хто політик? І я тоді розказав, він зацікавився. І коли одного дня він прийшов додому із коледжу і каже, а я буду писати наукову працю про Павла Цибера. Це у Подкарпатті. Це тепер, коли йде війна. Я кажу, дитино, ти добре? Я добре подумав, все. Звичайно, як пані директорка сказала, що в зв'язку з тим, що не культивувалося, розумієте, говорити, бо наші батьки засохраняли нас, щоб, не дай Бог, щоб ми отримали всі вищу освіту.
щоб ми мали файну роботу, не культивувалося, розумієте, русинська бесіда. Чого? Бо коли ти йшов поступати, навіть по співбесіді, тобі ставили галочку, і ти вже не поступив. Ти був вже неук. Щоб довго не говорити, бо моя дитина каже мені: татко, тільки много не говоріть. Бо я колись теж хотів стати священником. Я хочу всім вам подякувати, низький уклін всім вам, за те, що ви настільки високо і грамотно побудували цю лекцію, цей вечір, від загального довели до конкретного, що це дійсності для мене це велика честь, що я сьогодні тут, разом із членами нашої родини. І я собі думаю, що перед нами ще дуже-дуже багато справ тих, котрі не зміг довести до логічного кінця, до логічного завершення наш родич Павло Цибере. Але я надіюся, при такій дочці, як моя доктор Ерделі Тетяна, при такому внукові, я думаю, що все ж таки русинство, русинський рух, він буде діяти, і він буде у подальшому пустити ті паростки, які дадуть нам здихнути на повні груди. Дуже красно дякую за те, що вислухали мене, і дякую за те, що ви такі всі доброзичливі. Дякую. Takže ja ešte raz tiež хочу vám poďakovať, že ste prišli z Kišvardu, že ste prišli z Užhorodu a že ste nám povili také щось, що ми не могли ані знати, ані саді знати о вашій родині, о вашім Стройкове. Дякую, Bašunin. A čo хочу tebe povesti na zaključenja, že ďakujem samo sobou i Rusinské obrody Slovenska, že vlastne vaše členové tu sú hlavne našu publiku dneska i zo Živeno žen, i vidíme z rodina Cibere, i ďalšej Fedor tu je, i z televízie tu sú i Milo Malcovské, ktorý k nám chodí s šom i predstaviteľom médií našich. A Тепер вас позиваємо, там праві пані Тетяна приправила про вас гостину, вона там принесла такі колачі про вас, найся любить, там сам можете напити воду, каву, які хочете кузвина, але і тих колачів з Кишварду. Якщо можна, ця бесіда сьогодні тут не було, якби не пан Микола і не пан Мартин. Я мушу, як кажуть, об'єднати русинів і на Підкарпаттю, і на Мадярську, і на Словенську. Там, якщо можна, це наші дівки дуже це старали. 2 ночі скоро шили. Так що, пане Микола і пане Мартин, будьте добрі. Якщо я можу, прийміть від нас. Дуже дякую. A ще хочу повісти, як то власне ми о собі мало знаємо, гейже. Keď my o takých osobnostiach sme doteper skoro nič neznali. Takže práve toto je zadača našho muzea, že by vy nám hvarli, keď čo treba nám povісти, nám potom to na taký naučný úrovni by mali sme zrealizovati. A ďakujeme, že sme sa znali o tým, kto to bol vlastne Pavel Cibere. Ďakujeme, Bašunin.